Okay, iyi nzu mubona iri Nyagasambu, inzu icyuzura nshyashya, inzu ikomeye y'amatafari ahiye, urabona ari inzu ikomeye kabisa. Inzu irashaka miliyoni 13 negosiyable. Ku muhanda neza muri quartier, muri quartier yayo. Inzu rero ifite ibyumba 4 na salon, ikagira douche na toilette. Imbere bateganije aho igomba kuyitereka, plafond ni rangete, irakoze irarangiye. Uretse ibirahure bitarajyamo bahita bashyiramo, urabona ko irakinze inzugi zose. Inzu iri hano ku isoko, hafi y'isoko, muri metero nke cyane, ni metero 50 ku isoko neza, ahantu hafi aho ngaho, hafi ya kaburimbo. Urabona ko mu byumba hose ni rangete. Inzu rero ikaba ishaka miliyoni 13 negosiye. Ko zirarangiye n'amasuku, chambre principale na douche yayo, naho gutereka toilette urabona ko harahari, ko zirarangiye. Mari rero ntibacike ko ari mari kiryoshye ifatika. Barimo barahakora, ni amakaro hano nako basiribanze kubera umwanda, kubera barimo bahakora, ariko urabona ko ari muri douche na toilette hayo. Inzu rero ishaka amafaranga make, miliyoni 13 negosiyable. Mwaganira ku biciro. Ameze no mu gikari cyayo. Aha ni ibikoni byayo, aho bari kuhakora ko icyahatunganye. Wamse neza, igikari cyayo haracyahatunganye. Ni ibikoni byabo mubona. Inzu rero ikaba ishaka miliyoni 13 negosiyable.